Ya tapi kita seorang asang waktu situ ada jadi kita lupa perangi seorang asang lah kita atau matua atau mengurah jadi anten kadai Allah mantuno biasa napa salah pian aku ditunu reget terong sangat namanya itu ditunu bangsa terong batu tangkaran tu basi mataran palaku mali laku kita mintu soal nasang lajo naluto rapo lalan nalulantang lado nama salialang la sumalong na kemak ini dia opitomi sumalong pabisa kumibenda soal nasang tasiumpu puang tamas sambayang gitu. Oh kapenong bangki daw suruga puang tontong kiti ngaraduka kiman tarulangan lalu mintu atu siya lalu mintu agan susi mote atu totemo siya te agan totemo te lanteinan kamasusan unang karani si tetena ada si tetena kapekalukan jona ada anak alumna inde to marasan tirande marasan kitong koni kima adin saya lantiat tuto demote laung pogau itu ada anak inde rambu solo tu nalambi muatuna mantunu kimane unang karan iteme basi mataran latutun lakoteme patuan rendenan tedong ang kito yang menjadi mintu sakalangan lakbi balak kasanggangan tenduka to temitoran nambe tulong panatai tejona kabiasan duka to lako mintu to maaraputalang siya mintu to nangkaran ni teme pagamayan lami pasake si turu tuyan si misa-misaan lan katuang kilan angkaran na temeada lai tandai reka opuang na dentu na pemajong baati teme padang kima arupa tahu tuara kan jo kaleni pagarri kan opuang siadai kan si pagarri di kuana mintu na to manasa tangla mendadi kundun lang penangki soran asang apa tontong kan lasya lamase inde mo kan puang peragikan pangarekan tanding talingakan si tuang way mata kapatonganangki soran asang haleluya amin. Ya makan madong-idong ada komito mga gabi. Gelap. Ponte, tema ponte salte. Udah.
Lakay bang kami? Yang umat sa kami lakay. Oh. Oke. Satu. Kita perkabin nu porito ke niko. Kura-kura dan dua nata demo. Oke, Kobi. Ya. Metiro. Lagi. Oke. Bisa kayak ikut. Dapat dulu. Dapat. Foto. Kita nih. Masuk semua. Oke. Jangan semuanya dipotong. Diagong ba? Kamay magbalo naman eh. Kapumagin ko. Ano ulit? Ako siapa tahu yang nama nila mama ya? Ya. Habis malam sampai itu nama nila mama tuh. Ya. Jangan aja main ini kita pelayan loh. Ya. Tinggal mau kami kalian ini ada di situ cuma. Yo, wala ko binari na langsung kasi ito. Nah, nalaro. Ya. Oh. Siung, tunggu tan. Oh, sih. Ya, di situ. Kecil dulu. Halo. Awas. Oke, Mas. Wah. Satu dua satu. Yo tabe ta kurang merekomendasi ma dokumentasi teh keluarga teh. Balik ke mai. Tapi sini. Tidak terbang. Sabar dulu. Osa. Kayak pura siya may kinala dokumentasi ta. Upipilinan kita terang hindi. Terang na pura hindi. Satu. Yo, ya terang na pura hindi. Ya tu lana turoy te talo sulapa. LKMD gereja na tondo tanah patalu to na tasu pedokera namanya bagi talu teh ya te tahun inde bisa te inde la tama malam itu
Kaya pati natoy na pong pili misa. Tamadu kalamay to. Bawa to misa to. Kaya te natoy na pong kepas misa hindi. Tamadu kalamay to. Ya te bunga jo. Na ya te parepe. La toro hindi lingkungan to. Lagu soro lihat tambutan na to. Kaya te natin sa mana-mana hindi soro Korea. Kaya te natin na connect tayo. Kaya lagu soro kita na to. Ya to lo to di lo lagu soro lagu talang to. Ela mati dulu apa to? Ya. Jadi motoy na punta lah. Bator dulu kailan to. Kalian ini dulu kutu poke pas. Ya to alamay suara tu motoy na usak na patas sumi. Anggota na sinita, dari kita dapat itu. That's sini. Oh ya tinatoy na punta jo. Ang istilah alamay torojo keluarga. Yo. Oh, nako betul. Ulangi mirip jo. Wanita, salido siapa itu paling 5 menit na untuk meeting goreng. Oh, yang itu tuh. Dami sisa mga bato, dito tayo rin ba siya? Oke dulu nanti PP nanti Ya, dah musim taki. Ya, ini kami nampak deh. Tại mình con đo lên nó đi để con đo lên. Ya kira-kira marah, mau nak pinjam korek, tak om nak kira lagi. Kalau tu kantong lah di lampu dah. Nah, biar itu tu. Buka hijau tu ni itu tutup kira ke tempat tu aja. Goyang orang, alam ni batu ni perkoi. Selain dapat tiga orang pera kalau kena kuali. Ya, kalau riba tu ni perkoi deh. Itu. Jangan arasan lah. Tapi lang kasi ba mengurai euy.
Ya sih tahu dia tahu anak misi pura mati papa itu ngomong dibuka. Oh wanita, kalau lanjutan video harus kita manggung satu diri lanjutan apa media. Ayo ditap. Oke, luar kajutan lang, beri-beri tindin namanya. Yo, ayah tujuan nanti power play lah, na pati pin de sampai kan atau, nih ya bongan dia lah, na pati pin lah may pati kana dako to. Siya turba mo kumi itu, hindi na nama mampatian kumi, asal sepakan kami lah kumi itu. Semalam semua kami bini, yo, pangkoy leh kan derok, kau nanti lalur yo eh. Aduh, ketay. Yo, tapi gereja Tondo kenal KMD. Tulela narabasya bunga nasule. Alina patang pulo. Yo, tesan di Solanasan kumoya to tedong kudulo ni na to tedong patalon. Nalabasya bunga nasule. Alina patang pulo. Gada na parapo sa Anelion. Kusorong nako tu. Nako kalena. Memang tabe lako tuma perintata tabe lako mintu PPA luku saguran pandita ketua diaken pastor imam sia mintu to napake puang lan pak kamayan pa si dede natana pokara sa pogi pangina kumua ya keden sa rito sisinade situru kebiasaan waktu keratasan laut tontok kumua dan tidak tasugo dari bersimo kasih pahangan tontok usia toma parenta kepekarukan kumua bisa tu tasuk tu na tapah ni Solanasan biasa tadelang pa kobelan na parami keluarga ya moton na libang misule patang pulo yo jadi patang pulo ya nipo patang pulo mapahan kita berarti dan para singnayaman di gereja sia toma perintah lantai tondoko sia kasih tulusan lantai tondoko lagi kuala kokabu toma rapu itu Komisi Solanasan muitalan akan kematian pa lagi gua semangat aku kali ini Jona te kamapahangan sia Jona te malangon na pinami mempersembahkan ite apa mi pomali Solanasan lakote tomaras santarande. Jadi tanggalan do teku bukada
saya mewakili ketika oknum tersebut gereja Tondoko sia sama perintah gua udah semangat aku kami itu solanasan lana pas buang saya tujuh na perlu kali tas solanasan kita lah di kami itu anak kampo lanen memang kasih tanglamai poka kurangan temai pak kamasen bila ko pintu sulapa jadi kusanga pada motor selama aku kita pintu solanasan toko gereja nah tama parenta na para posen yang na ucapan terima kasih untuk na para posen dita tukuhen Kosusi mata semua yang dalam kasimpuran tulah di Pomelona yang ditambaki kulre semangat batu ribu kada kulre semangat apa dulu kan aku bukan di kada deh bukan tabe lah koto parengnya tabe lah koto ronambe teronido lah bila ko ambe paranman lan ketondok sia tabe lah ko mintu toma parenta lawan na tetondok la butulna jominan singa sia tabe la komintu rabu keluarga tuma jorempa lante atu temo mangga mo teme patuan di sipakadais toronam lante tondok na kuatuan pe dentu kipasule la kamu to kumua jangkaran di paling ka halamai tadi petanda itu kepanjangan dari sana ramai ya kupahang pakai pak tadi kepanjangan nah jadi dujomi perempuan kemudian tidak dua terong tu disorong laku kami to marapu lagi talu alamai ko laku kali to di kuambekna di pondokna ikua kurre semangat pian to dan nampak ada puang tontong pasaking soranasan katontong marap paran kesimpuran lantai kadol dari batu jadi kita oleh pagi kuat kurre semangat ia menutup parampo malam tu parampo pa di kuat nang melong ya ke sumpu melong ki si pakana melong ki lantai kaduanta labi lalu tepeng karangan pada menutup kurre semangat lupa sudah aku ambil Berato tu dari Pokara koya te na pura bagi mo lang nate ko po kada po sarap ni ya total lunde ko la na po sarap ton ko to yo kaya to tinti apa mi ele pala ki ula ajo sigi ya to sipe kana pare de la misorongan kan de pala di popatwi kota betama lo atas sama kumpama lebih tanda patu no te no tasunto te tanda patu na siapa pagi yo te patu na siya porita solasuro na lejon patulan alay mati oh pinan ni pinan ayate patunun atau tidak turun asal gasket alay mati sene gasket beli siapa jong alay mati ya patunun atau tidak mau turun sene di kami sate alay mati ende bisa potong apa ini teh ayate kutingoy ako dan naluko na lari ko ko la sila ka wala ko na bilang iba nga o yato to sen tuloy sa hindi tayo sa sabungin dyan doon o kamo mo dyan pasi kitang pamilya ano masite totoo sen tuloy tende bisa aku sorong ako sa paparo totoo sen ko tuloy kita may kabo hindi ko bisa paparumi alay matite hindi ko tingin aku sorong hindi yang sa uro hindi ko may keluar hindi may pinihan hindi tabi ku pamalipite ulo mo tinong parepin te ulo hindi te ulo tinong patun hindi parepin hindi te ulo na lalu reke tongkonan
Nah, tahu perungkul. Kalau ke Bang Bajongan. Yo, tahu boleh ngambil. Yo, ya tuan nampak umat dong ko lagi sorong laku keluarga tuan apa inan nih? Terima bentuk pamingan na puang kupala kumali yatu anak tas yang pota kapan mau ko ujo sa adeta o ambe sisarian matotoki mitaru siya misan o puang tua agan kitingayo apa salianan diomay batang rabu kikuwa kuresumanga Pak kaboro mi tangkisa abu si misa sang apa waktu lendukna apa kita ndai kuma kamu la pasulen ni mintu tu na paralina deno pana tontong matoto ondongan na opuang lo pataru ite sana ni pak kaboro mi opuang la ko kami sola nasang layaki ma jorenna to temo lama jorenna masiang ipatula ko tontong bang kisah din sola nasang kumua sirampun nin bete lubaba mas kaliway mata satuan ko mi opuang laumba kinay totemo laki tarima tu pak kamasyamni pasak kete memintu rapu siya mintu taong itu mangkau pasak kain pasak ke kalau tarimay pakai umpudi siya pakala adi komi lan mintu atu mi kamasyan siapa kan ore yang titula dadi sangadina pak Korea mi kamu Pagarri itu sa laki niya da ikan tontong si Pagarri lasangan na pong kipong Yesu kimangando mati olomi amen. Aku tahu oleh pagkusapong ito na pagkadan na sa papaipan ni na kumwa ko lagi sorong mula ko keluarga te ulu tedong si sola te tedong na pupenu ninan ni nula salurara salubuku pak tumalu teta pekada di gua ma apa tete jadi ini mau komiki foto-foto naran keluarga lah umbenan nih